call baby me Adom TV Badwam na o channel esukodo teens on contraceptives enkwada nketewa 11 ono aye no contraceptives nom ne ade ye family planning 11 years wow 14 years Sunday ya woni sani awoso family ne so mo kwa akoye ne because the way akwa ne use no ho no ano odin ba question ne se wo boni se ho ban yo na nyarewa hodo no enso enkwada wonto mobuo well enti mi editor wo hamata crintel akwa wono na edi akire nti Saturday edifu ni nyina bebramba no pay enya kwan ya ye ne no edi ehunkomo ba pa memo akwa ba yenua na bibia bokode yenua dom bibia ensem wo hopa wo so bibia ba wo me say teens on contraceptives enkwan ketwa do ho ehye family planning mu I want it mo no omo no mo chance ye so mo be won so omo de omo ho akɔhye mu dada because on pɛ so obenyem e de na kan o ma say yenye bibia ti say inti na me ne maami bi di nkomo na oka kire me say na danfo bi pese okoye ema ne ba okay na me say na maami na nkasa na de ne ba na ekɔ no say because akwala no was secondary school we did 16 na wa ya che say efutuo na bi eni hwa de ama no inti maami ne hwe ya na investment ne nso be ko waste so ohwe na ama na akɔ school na investment ne edi nyinsem be ba de eni ono abeye osan so hwe say akwala no ma ye ne ameye bia enye yie nti ene me fa ne ntoso momu e no nkoso no nye ne oye no ba ne refi ye se nnam yare no eno o ene wuntumi mbomba ngi se condom eno nso kra se paya na asem na se nti eno na ma me di eche se me hwe se ne a sister yi ka kire me no eye bibia ewo ho ana se ma me ne nkoa na oye sa na ma me de koye na me koye nso na me ko hu mo na me de akwala ye di 16 ti me ka so we ne 16 for na me hu ba me koye no public health nurse boss say in kwala between 11 wow 11 years or say as young as 11 oba won say we oya akwala enso ne dwuma mu emra ne nkyere ne so mpamo no akwala ne nimni oye onimni enti a oba be enti so council no inti obeye ABC counseling na ma no ye wie a inti abstinence any be faithful any condom okani na o sister o person ya no wa ya man because o si bebre no mo ba omunim ni omo pedada oba be wo panie inti oba o say antines mpa chom be wo panie be ye family planning na wa wo sha family ya kole onye nya bi so o ye planning inti omo ba sa na what say plan no family edwuma ne mrase onye man nti ene obe council no to say mother ene ne ba kasa bo wie a obe ya amane sa ene on say oye nso a common pa cause me call 2 hospitals enya hospital po clinics pe ena me hu sa di common pa nti na nurse ba ko ka say nkwala ne bi nso wo ho mo awofo anase oti obi nchen ene ye ne na ba ya amane nti nkwala ne ba ko amene kasa ya me friend ama wo documentary ni mu no o say obewie o JSS 2 ena ne anta hote ne nchen ne koye ye man bi ankyere no di a ye ama no ena mbisa ne say nti o boyfriend o say an ne anti ne o say onye sure ne anti ne nim ena me say ene onim wone boy na dada o say an once pe ba ye we ni man ni wie ka yen say woni obi da mum e be ma wanyem nti we no it's ethically wrong say obe ka che nipa ne say ni ama ye ni mum no opposite e be ma wanyem say o ka no kre no e kire nti onu say aye ne 5 years dey wow 5 years nti o no implant e won nsa ye dey ahye e kire say ne ante person to me wie SS ansa se bibi na beba ne timu mpo a aba nti ehye hono a se owie secondary school ansa ye betumi akoyi ama wow nti 5 years ya akwala no wo so akwa 5 years me na make am na who complications no mo ya we me bisa nurse no oka kire me say return to fertility na ya na nyeden because hormonal nti ye de share say ne ye de share won sa no say awode na no say no nkane nyina akura nti sa ade no kura ye kane nyina nti we no teens on contraceptives eno ye sukodo wadom suko awurawura mu nti ye hwe ni mu say da ben na mra no beso ye be showcase memene de year 11:30 okay ena ye be hwe wo Adom
TV na yebeye radio die yebeye online die ba memne dey die Adom TV na yebehwe Teens on Contraceptives na afi wahwe se wo ba no ebia wo hwe na onnam saa kwan ne so e na wo betumi aya found because ebia wo ba akoye bia wonimo ono akọwo ne ho ebia nkra no kwa bi ho mo ma parents ne nya wo adamfo bi na se one na wuram no akwakoye e so bi ho mo ba omo say madam fu ne ka kire me ana meti radio so nti enye ne maame e na ka kire no ono ano wate na watu hu ana mo nso akwakoye contraceptives ni bi abo no ho ban urade hu ye mo 11 years 11 years ne na me 5 years so ho wona 11 years na den na odwen ho why na no kwa sa adwen na kura bi ma otiri makasa me koye ho family planning usro ho kra ami show nso mo de ami show ti nyame ya Adom a Saturday 11:30 wa Adom TV esikodo Teens on Contraceptives nti anka decision awofo befa no omo afam yeso awofo we de munya bre na mo amunhwe bi na muntie bi na yenhwe ye ma no de kwan omo fa so se be ya wu changes bi a omo ani ada ho but na wo mpanimfo kra wo so ye family planning ko enye better na wo 11 years 16 years oko share implant 5 years ti ehun education de order be maye nyame shira we de wa baji ni sen ni awaye because Sunday last week and you discuss birth spacing na yes 14 years family ni so mo kwa na family planning because the way akwa ni use machine ya yen ne be bi emfa ene ni akoya man na say eh and also a license to kill chess on koso anonye what you say just one man can say eh ahomete nti ene eno but yenhwe ada yawa wo de beba ntese ne a nurse ba ko kan o say wo koye family planning na kai say enamo yare enso wo nti se wa ye wie na wanyem na okonya gonorrhea na syphilis na HIV a eno no de obeye ne den na ne one says if you mumpe condoms na mumpe wo kan wo so wo kan condom kra no udi rubber fa kan ho no way nyina ya asem so condom de mumpe so eno pe na nke be ma double protection aware for kra use condom mo kra mo wi asefade ba mi blame omo si e sha ase no wode ne sa na ye ntia no na atire nanum akra wo tete no ade wode ne be sha ase ne no yesra mema mo nya nkra mo mo nyine no mo nyina ma use wo mo aden na akra ketua we say se nyame afafie no onyem na okowo a they say fistula eno so kwa na ekoso eno so wo ho so ye ke obi se edin a fistula wo twane to jonso onhunu nti obi a wonim no ye beka say e ya bonsam yare e baifo yare ana se de akra ketua na se ne bete yesra mema ye nuan mo mema ne lifelong this is surgery and say betumi a repair fistula na ya kwa akopempam wose munya mo munyini omunyina modea munyu so machine this year mun keep maso ye den tie su kodo machine ne ye use na we use sa ni wura baba na abere se etwu munto mboma system na ti oba panyami sha wate oba time ti na ade afa ho nti nyame ya Adom Saturday 11 o si nyina ye hwe na ye ma ye ma no hwe ma me no muni hɔ kra mun set time to TV no so 11:30 enkra no akra mpo hwe medase ifa unsi ha tie sikodo kosi se memenda ne beba no ye beyi news no ubehwe kakra ne mu ne ade radio no so betie kakra kosi se memenda ye di full documentary ni nyina nso